Japatapadu! Rebels Cringe priče imaju jedan format. ABC za neki grup chat koji je apsolutno grup, nema logike. I onda naravno imaš curu dečka tam, imaš sender, imaš neke softije. Jako je komedično, nema logike. Komedični su i zato su smešni. Ali su najbolji oni kaj roastaju ih, to su najbolji na YouTubeu. Kufi je jedan kojeg sad mogu sjetiti najbolji kaj dela to, jako je smiješno, pogledajte ga. I naravno kao što sad vidite upravo na vašem ekranu, na kojem god gledate, televizor, kompjuter, laptop, mobitel, tablet, PS Vita, PS3, Xbox, Nintendo Switch, vidjet ćete kak je to dijeno. Sad, kanal Penguin vam je čisti primjer zašto trebate, ako vam doktor reći da vam dijete bu mentalno retardirano, treba abortus napraviti. Sad već čisti primjer i on je cringe ispao skupinu cringe stvari. Ja sad izvan svoje sobe čujem ratno bojište. Ja mislim da ne trebam ni objašnjavati zakaj je Gacha Life cringe. To se ne treba još neka puno objašnjavati. Sretna nova godina. Izvan sobe i dalje čujem ratno bojište. Ali sad ja možda kada smo u Jugoslavskom ratu, ono je v Ukrajini. U zaključku. Ovo kad smo sad skužili, Rebels priče, cringe, moj kanal, isto cringe, Gacha Life, to je više cringe od svega ovoga na listi, a lista traje minutu i 30, pa da, sretna nova godina, pretplatite se na kanal da mogu priuštiti hranu za zamrca, vidimo se. Dim bum bim bam bum bim bim bum bum.